Sekarang kita tuntutan orang kadang mata hamjaknai maupun siwai maya korupsial maupun aktivitas karena kami bagi asli respect mati oknum kata orang ada lain mau bebasno berujak atau itu bagi ini kokborok kokmari uyapai ogoron ori digibat siri kunas kokmari lok sama hamjaknai coba kai benar obumul betai oyang pangjad oyang betago dokan itu ini bagi respect kokmari ini kayak dan entertainment ni ona nabak kubri kampuna dia kok kayak sama dia mau kayak karena nama belum banyak dengan itu boni hagula apa jotono sudah ada jotono success lainnya Tiprasa sini poriborton lainnya develop lainnya tamu lainnya not only ini ya kami baik ini malah siapa ini sedang Bubagra samunta not only di kamar saya di pramon atau besar umuran kabar sangat terjadi politik ini kabar siapa apa ini Taiwan ini di Tiprasa Dopha kami ini disini bahwa negara sama siapa itu Kwplai jauh ini orang kaya dengan kenal di Dopha serta bahwa ini kawal bangunnya Dopha tujuan ini aku di sini tabung orang yang karya itu Dopha ini yang tamu bangsa Dopha juga mesti kerajaan tamu bangsa itu. Actually, agak pilih hambai dia, katungnya mai idol pengaran fighting, bela-bela kena hambai. Ani ini tamu Dopha ni bagwi. Actually, ang ensure kayak ni musuh. Not only politics, politics ya. Ang ensure kayak ni musuh. The cini hawa, cini borlo, di komoriat tu. Ang kia sekarang Cina ni musuh. That ang terima ni ya gula funo. Yes, cini borlo, di komoriat tu. Actually ani dokono tu yani nahar mo abono ang saimano ang ketangtong seni ba mo ni borok ketangtong seni abong ya kono mano but chung ti di borok no mo hai level no simplang ai thang mano the chung sure na ni tu yes ini borok di komoria. Aron di sini kebanyakan borok sudah politik ini nak harus ini borok yang bot saya bot generasi nak kau tamu bangsa. Nah di politiknya sentin Dopha no job saklemnya tan saklemnya sentumu tin Dopha no tanse apa sabda nih kayak apa sosial itu semua kayaknya. Nah dia nggak cekok sama nih. Tanse nih kok tuh mungkin sakang ke. I think about law of nature yang itu kan. Because kaito sebenarnya borok kacang to. However, senting Dopha ada sabiman deh. Chap money by Tanzang money are two different things. Ang sikam ni kok sanai. Sikam roba actually Tanzang ya bro. Kamu Tanzang nungi tong kaya ada kan kita tong MNF, na tong Congress, na tong teknologi regional party BJP pun nong kata itu. Okay, kaya bro ka chap Dopha. Common issue, honey issue. Dopha ni issue gaga boro Tanzang itu kaisang itu. So sini Bubagra pa ang itu Tanzang ni kok sama ni ceng punya level India ke non ni partner kibiwi sebagai fight no ati. But common issue so
from the constitutional rights, land rights, educational rights, social rights, the customary law common. At least all the other things hansang man de. Ako kisang sana na. Kita kaisa ko. Hai ni bagna saat sini kau black kita tam nabe. Jadi sar ni bisinte eba Bubagra ni bisinte. Bakun bisu terame jadi sakta terbuka. Tiprasa ini umum harga tadi. Entire Tripura region bisu ni Tiprasa sampai di belakang. Nak kiba tuh Tripura banyak tidak ada sukses ni umum tanah. Hebat. Aw. Karena sangat hebat. Ke arah bisu kebangga kemlogoi. Dia dokter mau orang ini bu. Dia buonibo. Kemo korsa orang ni personal paksa Bubagra politically nangjagwi dari Kokborok ini porok. Seberangkatnya bo ini porok. Jasa nangjagwi bo ini porok. Sarah, abang di sini ayo nangjagwi ini begitu. Bobo haike Kwplai mana. Mereka kayo. Very unfortunately, Chini Baksa leaders role. Mosam sa borok no, drugs sariwe, chwng khaniwe, rangki se misa diwe, mohai samuk lai to. Ang apna strongly condemn kaya. Naidi ang kinya BJP kaya kaya borok caya di tango no atiya. Ang moko usagla Tripura mota kaya kaya doktor borok ka. Hamyale hamyano. Nabo BJP ni, nabo Congress ni, nabo Tripura mota ni. Bas ang leader na po yan ni Muso. Sak saiso ni kaham ni bagay. Mo hai borodo space tari. Mo hai borodo noro samwata thepari. Because mo hai samu sini society na degrade tayo. Sing leader hanggang ke nugyaro na mga funga sila nila. Leader hanggang ke subject sabta nila. Leader hanggang ke pore ito mga job sa nila. However, the like an unfortunate baksa borok mo haikle use kay itabu birwan lang ito din Dopha ni bismo. Tapi mo hai tumun continue dong kay ang luhori to mo. That baksa section di borok ni bismo na borok ahina eri na tuloy to wala. Definitely borok step na hamin sa mono hamina ni bagita. Kalau ifun nungi mano fan, ifun nungi mano about the time is such like. Because as I said, anatabo sanay. Since 1980 Tiprasa tabu, 2026 ni Tiprasa tabu. Sabo tamo klay to, sabo tamo klay fake, sabo tamo klay ni tanto about the clearness. So, aku kesimpulan ini really the semua non the tapi kalau ini sama lagi the Kokborok ini jika pada waktu itu musuh pada waktu itu jika berani jika sama nangu aku lagi terus no. Serta tabu Tiprasa tabu sendiri develop punya tahu saja tabu itu tentang hanya nak fokuskan develop mana develop problem ini ada sen musuh macam develop animal sampai unity kita kayak Tiada Tiprasa lebih enter Tiprasa sebelum kita sejak sebelum itu sensini kemarin waktu kita dibagi tentang adalah sarnim setiap nama
जों साबजाकनानै नांबाय आं साइथिं साइथिं जायो जों साबजाकिया थानसा जों कुनु रिपोर्टिं दखना खालामनाया because kaum borok kaum opinions di faitai kaum ideology dong mai abon bina saking sao thansa tumo se khai thanga ka ke abo ka law of nature against of life however certain dokono sapna sinang enang pujo player sap khadgai automatically जों thansa ni lama ro thai pai ta sapna bolte bobo hai exam sapna ni ka socialism sapna politically sapna pai number 1 point chini dos haro जों politics asing importance ria way जों society na build up thaidani mono se babuk stress really now naidi ang kaisa ni Kokborok sakha I don't know whether it has been recorded or not chini borang mo hai ke nungna ne muso 5 years mo ani constitutional right vote dinani ang thai borno vote dinai ang je hamjak mani borok hamjaknai ni kaisa hamjaknai dan kaisa ruang meaningful bobo hai hamjaknai apa kita tentang bisa Dopha ni samung no base kaya sa hamjak na na ব্যক্তি hamjak mo may ata adoy tani mo na ko borok ka hamjak ate diba kahamne sa tumo ni khaga bosai ni ideology ni na harmo ban ge party be gadale to a party ni na harmo ta mo aporno base khaino sing hamjak na ni nangnai mani koksi like for example ani opponent incident apo bilu jamate niko as a human being I think was fantastic irrespective of everything I'm gonna borrow you and I know without any doubt he is the right person for the right job however kaisa jaga bo fail abonka bo wrong party wo wrong jaga wo borok kubui kaham kita ya wrong side it is where kaisa pop sanai you know ang khat layo tabu national party khlayo either it may be BJP or Congress as a ponong tu borni yago actually dong khani bagai wrong Google Maps itu ngai tu yago ya ho tabu okay borok jesse kono dong khani kaham pok satung since mon Google Map dong khani ham ya nei sri rizak ba azar thak lai nei an pok bui habla ta sara jesse bola rang sabai to जैसे बोले बहुत behavior change संतो attitude change संतो हाई पुनो आ wrong जगह सोगी नहीं है कॉपरेटिव डाक्टर सोगी नहीं आ सकती इन इसमें कॉपरेट मो संग society वो uplift करेंगे society ना संग सापनानी आज़ारा संग stress वाली आंगों दा comment खाइगला बाइक खाइगला मो आनी society ने कॉपरेट संग inclusively chin dopha ni nangnai sokmai irrespective of tribes or if necessary the tribes may representative of the first thing mola atulai na nang ka kai repeated atulai na okay then sin kaisa deba gos laiman in bising te sin kaisa decision laiman of chin dopha na sa ba ka active together chin dopha na sa ba ka chap lai da ni chin dopha na sa ba ka thansa khai da but politically is thansa khai me look I'm not kaisa box sa ani kuno speech ang ke kaisa ne habias in fact ang bon ko different speech why do I want to start it that's politically bo social talk ke kaisa jaga ya pari kata bo mane tonto nikha politically bo kaisa re kaisa habias khaya hui bula ya hui
sezelaya way sing politics kai mano clean politics abang proof kai ni muso and luckily by the grace of God below Zamati and Kuno Zagamo, or even Congress, even CPM, Kuno Kaisa did their phone, Kaisa say effect by and Kaikan American Hamburg. Evan ini pun sawi tu je hawa pada constituency semua. Oh anda rono worior. Evan sini Bubagra worior. Saya kira ini sampai. Bini disitu gua kebang gua kita Kokborok kenal itu. Oh Kokborok itu dia apa nih betul kenal. Tam sana sekarang lihat kok sebaik saja. Apa akam sana lihat semua nama. Kamu gua borong gua. Acha. Nah ini apa passion is you. Of course politically. Kamu borong nama kok sungzat nang boda bohai ni khaloi. Nah di ani understanding go komol koloi bo belakang samom kaham khaila kau jata. Boze hadisa limited resource ni bising tu. Ang lukurong sahani muso. Thane 5 years by next 5 years belakang fail like Ang fail like because thane 5 years so VC election bo mani kare. More 5 years so VC election bo mani. And jot to development is samo VC ni visiting channel. VC chairman, vice chairman, members on the visiting channel. Development is some Area no develop. yes area local area होता development is some BSc chairman ने visiting. Unfortunately थाने 10 बছर we need for the board the insinai BJP the insinai I election खाई लिया okay तब वो अंसना ने मुझे लोग रोकना BSc chairman की ये प्रमोट थाने दे ना पूरी पार्टी ने tumu oda guru development yanda okay abo komol kolo na mother area way BSc chairman as mother area because all the development is some bini bishinti singo komol kolo ni bishinti ya teresa ko titi edisi ni tabung ne halo je jagawo unu fan kare komol kolo batamo Bubagra tu budi, oni meso tu budi, Chitono tu budi, Sike Zomatian tu budi. Naika na khop diris. Pata pota ulei. Kaisa boros family bo muk sapana samu klai mangala kais. Apuni bagai gesen tare funding ni kokso. Apuni bagai gesen land rights ni kokso. आपने बने दसन constitutional rights के पक्ष वो अधिकार मनी जैसे प्रश्न या वो जो अधिकार मनी सब पैसा से मूंग सपनों क्लाइम या वो तो तरह मूंग सपनों है अब उनके कैसे तो only 0.8% से बैंक को खर्चा 0.8% से काम करें तो सब Edisi atau populasi berapa? Manja, uno dinner for no manja. Yes. So public of both jani na bhai. Mazra berna ni to pera like it. But reason tamo. Abno na. I do an answer jani na bhai. So an puitu khayo. Mo ani past analysis se. Finite 3 years. Change by Belai Black and crucial year. 12 तारीख को कैसे इलेक्शन नहीं तो जून होते कैसे इलेक्शन नहीं तो 2028 होते कैसे इलेक्शन नहीं तो and 2029 होते कैसे इलेक्शन नहीं तो why बोलो
Siktamo. 2028 ni election chini bagi belai important election mutu na. 2028 ni election sengkamu Kwplai gani ke seng just sekian 12 tarik ni election Kwplai gani nangnai. 12 tarik ni election sengkamu Kwplai ni thangan ke automatically June mas sengkamu election na mani BC election abo seng Kwplai ni thangan. Abo tumung seng Kwplai ni thangan ke 2028 ni election seng automatic Kwplai ni thangan. And factor ngi seng tumung Kwplai ni man ke 2029 ni election is sekarang ang nono ko guys. Central ni unu party just party from to ke kaisa absolute majority manai government form kai manla. Afro ke boros mana. Boros cini yak no fai mak lai se. Afro ka ke cheng bonos hai mano political rights, land rights, direct funding ni kok sing sawi borno baiddo khaimano chinori na baiddo khaimano the Tiprasa ekot khaimani aporina yaba more possible only chin do farak tumu thansa ke tongkake chin do farak tumu 2029 just disiktamsi chini Bubagra logeri tongkake abun ya gulo ang guarantee saw warranty ang guarantee kok saw development automatically in finance changes automatically finance and jokon tin yaro lang tongo automatically sing do fonoba socialism chabik manna money personal views do kabang ma problem ni bagi ADC development khai malian ongkha because sing matro 0.8% rangwalo total state budget yaba angkini kai sungani musung nung BJP le thanai 8 years cinti prasang bitamo khai jagawa bebak ni yagos bebak all departments run nang le chini do phane bagi tamo khlai so public ro mono ko sungani na khorja borok do maza silman islai tebo kotor ke wan sugui nayani na akko paitha bang gaisa koksa ne musoti do farok no whereas national parties so subsmane borok not just ini 75 years development ni kok mau no saiki santi something ni kok saiki moko ko kuwi date di bata to bang sungani musum tumung noro Tiprasa ni development no lai ka ke tam ni bai Kokborok no script kai norok tumu Tiprasa ni na hamkai na yung ke tangin noro 125th amendment no badari mapok ko kubuhi is no si dia person sible Tiprasa ni na norok tumu hamkai na ito mo ke tangai norok fund release kaya norok ni the manifesto man election manifesto ada tamo Tiprasa tamo ka apto sagar kaisa sare disi TTA diso slide ni bo bozaga Tripura Autonomous District Council okay ari Tripura Autonomous District Council rinani mani bai rini khayani mani fel layo abo mo bamta haitile nilmung tamo anu khaksang Debbarma ini sibin khaksang liya do rangchak singsi ate haya diba mo to hiya bla no rangchak lai ne mo to soni mo rangchak dije feel nani sajang sajang mai di papok le borro siu ze bane ta bandi dakha sangti bandi dakha apni bagi nang tin borok no koyani musuh
11 maharani vote Debbarma Haa constituency bebak voters of specially and 28 constituencies rokni bebak voters of koyani musu noroni kaisa vote chini hano rokhabo khemanu noroni kaisa vote chini hano sikamayo ma norok ano eba Bubagra no eba candidate sangai vote result norok chini lai bumana nai chini ha no nai chini man thaina wan sugui chini sare rok no nai abu phuno kabangma sare rok tong komdei kaja abu phuno chini kabangma sare rok abu ri chai tanai tong abu phuno chini kabangma generation rok ogo tujak tong borong ni mukha borong na hari se rok vote di ne ang poina ni muso ang diom kai tingi tong class mag bai le kia bachini tinang abu bong pukris abu kusung to tamai abu ni maina puila sekan sau ang lukna ni muso naina ni muso ang kia sekan de chini borok e komo yatu please want to den itu dora fai kata bu tekai sa ko ang mo channel tino poi hona ni muso botini IPF ti khaine rok naidi norang schedule dio ani buskango jotto regional patang saman ke nu siapa mo hai halogo je halogo leadership crisis bito norni bisimo so doro boost khai chang ya woi IPF ti ya kare Tripura motha phai pai kha de sanai ya khak lai because mo chini chawa khai sino klai thainai chini chawa khai sino mo boost take a shot of BJP rokno BJP khaine chini borno ma koyani muso chini borom gana honorable minister tribal welfare but clearly asai dikhai se BJP o board difno sorry Tripura motha board difno BJP o na phai pai nei to tam wana tongba norok bo Tripura motha no board di belai belai na khamba